Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak patenya lebih, letak pati aramo paling jenggel. Letak pati akebi, letak pati akemo paling lepegel. Jawab ki. Salam abdi ki. Wah, tak langkong di antara jalan menuju ke surga yaitu sering mengulukkan salam. Orang uluk salam kita hukum sunnah sa jawab wa. Ki jawab ki. Mantar tuli Pak Mekah Madinah. Mantar lanceng omor. Mantar pohon awal tengah. Mantar detik keluarga si barokah. Putra putrina soleh solehah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Singkat malam lah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus alladzi akramna Kiai Nabilul Fikri, pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah. Alladzi akramna Kiai Najibur Rahman Wahid dan Kiai Faiz Abdul Haq Zaini beserta majelis keluarga pondok pesantren Nurul Jadid. Seborana ento guru abdinah. Ana apa sebab anak abdin mondok Nurul Jadid makin norok takut selebuah polan beda guru aja pun ini kan santri lambak ngak nih kenon mon makin santri Nurul Hidayah jamak jelem maka kiai nah banjukan Gus Ahsanul Khuluq sedari Banyuwangi banjukan Al Habib Anis pengasuh pondok pesantren Nurul Quran Kraksan, Gus Zainuddin, banjukan Kanit Lakah Polres Probolinggo, kepala desa, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan jajaran Porkopinda yang hadir, pimpinan PT Romi yang POMI yang diwakili Bapak Rohman selaku manajer. Aku pabrik kan. Pimpinan Bank BRI yang hadir, penjukan seluruh undangan tamu hadirin wal hadirat, langkong-langkong majelis Al-Fadol sesangat dan gula amul jaki. Kacamata saya pakai lagi. Sebelum mengiring sarang-sarang maji syukur alhamdulillahi rabbil salatullah wassalamuhu mantan muka ke atur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelaban pemator Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, gula apidato ngalak manceng apa ngalak toju? Manceng tak langkong, mun gula ngalak manceng tak pati kuat. Mun ngalak toju jaga aja bego. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Acara apa nih, Gus? Oh, milad ulang tahun. Okay. Tapi ini kan bulan Rabiul Awal lagi. Bulan kelahiran Kanjeng nah. Gula tak bahasa milad, mon milad kento cuma dan gula adu akiman dan moga majelis Al-Fadol selalu lancar, sukses, jaya. Amin Allahumma. Membawa manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bon, dan gula mungkin ni cuma bahasa zikra maulid bayi pon. Ni ketepak bulan Rabiul Awal lagi. Pon. Dan gula sebelum mator ke ajunan tak langkong dan gula nyon seporah. Apa sebab? Karena gula benih kiai, napa boleh ulama. Dan gula benih ring alim, napa boleh alama. Yang karena dan gula yoncang sareng Gus Ilul, gula semaja datang, gula mun tak datang tak kok di otang. Al waqtu dainun, janji adalah hutang. Yang ki? Makin gula le datang, pon gula tandi otang. Kare Gus Ilul sedih otang ke gula. Tak langkong gula benih nyari sango. Mon beda kiai yonceng nyari sangu haram hukum. Yang lebih haram boleh sampai ngucang gula tak nyanguin.
Oh, saya datang ke sini kan bawa mobil pribadi. Mampir pom bensin kan beli. Kalau tidak disangoni kan aku rugi. Kalau aku rugi kan dimarahi Bu Nyai. Nah Bu Nyainya marah-marah terus kan takutnya pergi. Kalau Bu Nyai pergi kan aku susah cari lagi. Iya kalau sama dengan Bu Nyai. Kalau tidak sama kan aku rugi 2 kali. Allahumma Muhammad. Intinah niat kula kantong ngaji, niat nyombong ilmu, mantar muka manfaat barokah. Lah umpama Gus Ilul deki acabis kenten gula anyangwin mantar muka dadi sedekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu Muhammad. Pon. Pertama dan gula sareng ajunan, ayo mapenter asokor ke Allah. Soalnya mangken nika banyak orang sehat tapi tak sempat. Tapi ajunan malam mangken kita sehat tor sempat. Alhamdulillah. Bah, tak langkong. Orang odi alam tunjuk kentonon, semua orang banyak. Bagaikan, gue lebih sampai di Tegal Sabah. Tergantung gue lebih sampai di tamanan apa. Mau tamanin kebagusan, insya Allah pakai yaumul kiamah. Panin kebagusan. Engki? Mau bisa sampai tak langkong selama alam tunjuk bertagi Sabah, tamanin kecubaan. Insya Allah gue lebih sampai anyi kecubaan. Na'udhu. Ad-dunya masro'atul akhirah. Dunya kita Tegal Sabah akhirat. Mun sampean buat malam tar ke majelis, rasa sampean disangkuin teh teropong bi Allah, boy teropong beretan. Wa inna rabbaka labir mirsad. Napa labir mirsad nih kiai? Yarsudu kula amalil ibad. Sedaya amal manusia teh teropong bang Allah, termasuk sabidato. Teropong. Pusapa sabidato? Abu Nawas, boyon. Mereka lapor lagi ke Allah, bi malaikat qad wajadnahum ya Rabb. Dulu makin pangki nendang Nurul Hidayah, nendang majelis Al-Fadol, majasauka ya Rabb. Apa les orang yang hadir? Qad ghafartu lahum. Aku oleh pangapor setuju dari Allah Taala. Insyaallah pleman los dak sekali tusan. Amin Allahumma. Amin yo. Mata amin sekali. Allahumma Muhammad. Keng mata ora munajunan mangkat ke majelis niat ngaji, niat maca sholat. Apa sebab innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Berarti orang yang mandi jeding, biasa mandi jeding, mau niat mandi pasti ke jeding. Tapi orang yang tar ke jeding belum tentu mandi. Kadang-kadang kami melolo. Engge. Biasa mandi ke sungai, niat mandi pasti ke sungai. Tapi orang yang tar sungai belum tentu mandi. Kadang-kadang mancing, jadi kadang nyong orang mandi. Salah dah. Sallallahu Muhammad. Lah, mun sampean toju niat ngaji, niat cinta kanjeng Nabi, niat baca sholawat, toju saja itu. Lebih bagus daripada sedekah jaran 1000. Alhamdulillah. Sampean toju berpecom lah, mulai isya sampai pagi ni. Bokol 11 lah. Malam lah. Kok pidato lang ngelak telok kok lah. Yang terakhir. Belum makin pidato sejam apa 2 jam? Kalau jam apa 4 jam? Gus Ilul, saya pakai ambulan. Insya Allah kalau dia pidato bangga kok ada dia. Hah? Ibu mati ya kok ada. Allahumma Muhammad. Mantar saya takabi. Bon, pertama tegul ajunan, ayo asokor Allah, makin paling sehat tersempat. Alhamdulillah. Nomor 2, dan kulit sareng ajunan. Montro selamat lah. Banyak macam selawat. Apa sebab? Karena orang paki dalam akhirat, nang yaumul kiamah, orang yang selamat itu orang oleh. Ya. Orang seoleh syafaat dari kanjeng. Lah dari bicara namun teroleh syafaat, banyak macam solat. Inna aulan nasi fi yaumil kiamati aksarhum alayya solat. Orang sebanyak macam solawat bakal oleh pertolongan pertama dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Tapi Gus Irul makin akhir pun zaman pun akhir dikta balik. Saya enggak senang lik balik dulu kan. Makin ke zaman pun akhir, tuntunan banyak yang jadi tontonan banyak yang jadi Engki. Baca selawat tuntunan apa tontonan? Tuntunan, nyanyian tontonan apa tuntunan? Tapi akhir zaman kita mun ke selawat tak banyak apal, tapi mun ke tontonan anyanyi banyak siapa? Mun tak perja tes torewan. Siapa seoning nerusaki 1.000.
Korang 200. Korang nyari TV 200 banyak aja, maton telur aja. Nah, ini terus lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya mengkoro wa ala ali wa sahbihi jumain lobar tang bese. Dah ya yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah dayarwa ila irihi wa ala ali wa sahbihi jumain. Coba mun lagu Gus, Bu apal kapi Gus. Coba tes tabar saja. Cintaku hanya kamu. Rinduku hanya kamu. Apa? Do kendo teno apal kapi. Waktu ku kecil aku gak tahu yang dan kompak. Ku sentil-sentil ku kira pensil, ternyata siapa ku cak pentil juga nak. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, ternyata pistol. Tembak-tembak. Mati aku. Jangan kau tembak aku dengan tembakmu, tapi tembaklah aku dengan cintamu. Iya. Akrus. Nah, saudara Muhammad. Tapi saya ingatkan kepada jomblowati, jangan taruh cintamu kepada pacar, karena pacar bisa kasih mawar. Taruhlah cintamu di dalam kamar kepada laki-laki yang siap melamar, karena laki-laki yang siap melamar siap kasih mahar. Agluser nih. Cering dengar-dengar repot makin nego, ya Allah, awan-awan tuku komiti, ono kucing numpak dokar, aku gak ketun nang perawan saiki, lek ono lancing, lo nggak mekar. Nah, saudara Muhammad. Jadi tak langkong dan gula mator kajunan, gula benih kiai, benih ulama, thank you. Nah, gula sapa orang sebanyak belah dia selalu pun deki nyon suara lagi. Kacamata buka lagi. Gula kecamatan benih king derma, tak kok benih jatuh cinta. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Buka lagi. Ini beda sarasanan, gue semua ganteng dia aja kan. Melihat tas ke pasar keleteng, melihat topi ke konyonya kayak Bu Nawas mang ganteng. Tapi mohon maaf, sudah ada yang punya. Nah, saudara Muhammad. Kengon bi Gus Ilul, gandengan Gus Ilul. Kalane kamak, yellow. Gus Ilul loncong, ini cirpak. Keng jala gela lagi. Kebaina pangeran. Mon gula mangken nyokoren nikmat Allah benih masalah cirpak, lobeng. Betal langkong, lobeng ada penting. Long loncong, dak lobeng, seng ngomong. Lobeng ada penting. Orang mati pengen ngali lobeng, ya ki. Orang mati pengen ngali lo. Mati puto lobeng, apa boleh odi? Memakilak ban you. Bersalah kok apa tadi? Mati bayi puto lo. Apa boleh odi? Bu, posal nyari lobang. Pikir mandoman ria. Makin. Lawan saudara Muhammad. Makin sampai odi apa mati? Mati odi. Odi, orang odi puto ngakan, puto nginom. Eki, mulai ngakan bi nginom puto lo. Lobang apa? Lobang kerungan. Pikir naman do mana. Orang odi puto kelampi kutu beda lobang. Orang odi puto roma kutu beda lobang. Orang odi puto celana kutu beda lobang. Ki orang laki puto bini kutu beda. Masih ratin mun ngasahri ni pada lobang. Beli bi ko haram beli. Saya pikir kau beni jeri ya, bapak kami dia dong do remak apa nan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Tina masih cerpak sepenting bedelo benga bedelo.
Ti na masih cerpak sa penting badalo. Long loncong dek lo bang ben. Omong sang yuk. Compok ni beda. Yuluin salam. Assalamualaikum aja jawab tengkan. Keng tak gena aja. Ani nyalam. Assalamualaikum. Ani nyalam. Dah macong. Nah nyola. Oh ntar kacora. Iya ngah. Ngah. Dah macong. Nah nyola. Oh beli Coca-Cola. Iya kah? Ngah. Dah macong. Nah nyola. Orang mun seng. Esro meledop oleh endok. Esro meledop oleh endok. Mi ngong. Every in a dop. Manganten kula ajunan nanang bulan Ramadan keto. Paring omong saya, ayo jaga bayi arasanan orang. Engki. Soalan di antaran orang seseksa sangat pedih di dalam kubur, di antaran orang segibah. Namimah menunjukkan tak bisa ngeraksa najis. Engki. Mantan muka ajunan di peselamat dengan Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Yang zaman pon akhir makinlah kata pati banyak orang Islam dengan maca selawat. Mun kesuruh arasanan penter. Jauh tak ngening bedereng lebar. Bedereng lebar selaki lempos bini ni kene. Mun nyelok tetangga. Yo. Apa? Bentak ngerti lah orang dia jero. Apa? Selaki lempos bini ni kene. Arah apa? Buma mun kececen mata amir jati. Aduh apa jam bit megel bit bibir je. Tebang ganggu gebay maca solat. Gaya maca solat. Poron ya cek maca solawat. Poron. Tahu sanya banyak maca solawat. Satu sekali mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Orang yang istiqomah maca solawat satu sekali wajib jadi orang yang oleh syafaat dari kanjeng Nabi. Allahumma Muhammad. Jarang langkain air zaman ni kami ya Allah mun suruh abir cik tasbih, bi abir cik tatangke. Yakin gul banyakan. Ya ngaku rek kakek. Ngaku kakek. Jarang langkain murah muka Al-Qur'an bi HP banyakan muka ha. Apuh, jaga tedung, HP, ngakan nah, meringakan, elok jalan, eger langker, esar pasar, atayah, ada ceremet kok, lagi lepu kejeding, mesti apa munyi keluar, kalau boleh, sambil aja dukung, lanjut ngok WA, bener ngechat, hai, balas, hai juga, jarangnya, lagi di mana, di rumah, ngapain, ceramah dah. Lawan Rasulullah Muhammad. Ngereng banyak macam selawat tinggi. Mantan muka ajunan pakai peselamat bang Allah. Telah bersyafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan Rasulullah Muhammad. Selawat kulit senikah. Nana Ustaz cedera tapuin ngadatan. Beda dengan yang lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi salata daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma ada dhamma bi ilmillah daimatan bidawamil mulkillahi. Terketeran le ma obi manis jang lajengan le dauna nangka. Kerpekeran le sambil nangis muntak banyak maca solawata. Bisa gi? Boleh sini kah? Kek nyongke le kekerin betok. Ni keni le budun keteran. Mon selake le mangkat alako. Sabini tak oleh sirsira. Bama akhir le beda tak? Beda. Bada ngampung rago ngampung nampeleng ketau mana ini. Nama Rasulullah Muhammad. Tarik Ustaz. Tat koplo tat. Nah, ilatin apa jangan kau aja roh. Hahaha. Siapa kau dukan celengak gila lu kena. Ya, nama Rasulullah Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim
maca sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daibat bidawami mulkillahi lakar larang le regana beko keng sabena le tombuin kolat tak kelarang le cakang alako bajan asolat le ayo asolat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daibat bidawami mulkillahi melekonyi le kaku mitir daun pele le kakan sape jadi reng bini le ceter leter apa boleh lah andi lake Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daibatan bidawami mulkillahi Nabi Muhammad Nabi Muhammad banyak macam solawat lagi lepas nyanyi-nyanyi saya tak ada gunan monggo ada gunan tapi tahu lebih kanjeng Nabi lagi monggo kebaik macam solawat pon terakhir gula mancing pon aduh tak kuat juga alur renang kok akhirnya apa yang apa yuk? Ini dalam panjang kok sahabat di map itu. Maring makan ini ya Allah seneng aja kan bangkong orang. Bangkong TV apa ciliput itu koron. Badah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon intina dan gula malam makan kita asokor. Ini ki nyapok ke bulan Rabiul Awal. Tung nomor 2 dan gula serang ajunan asokor de Allah dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa Pak Sokor? Kebun Sayyidina Ali, sahabat orang seamul jaki kalian Kanjeng Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sahabat orang yang Rabiul Awal kentok, ngebedaki dikra maulid, ngaku-ngaki kalian Kanjeng Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tak bakal keluar dari dunia kecuali keberadaan iman. Alhamdulillah. Ya mau nanti peraja nggak makin nikah menceng ke Bunawas di Sidoarjo. Larang ti, sangkin modal. Tak di usia tak menceng. Mau jauh, jangan pada songor jauh. Setin bandara tu. Tandi kiai, ya CRW. Tandi kiai, CRT. Tandi kiai, ya saya tetanggaan reng kelemah, reng kepetok. Tandi kiai, bibi tretan dua-duaan lah. Tandi kiai, bibinin lah. Tahu sama keluar apa-apa lah. Menang yamper dua-duaan. Mahalul kiai, jangan selake. Ini nyaut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cemen lah sekak. Tak bisa mulut sekali ya. Kau seorang waduan. Betina le, sementing niat ngaku ngaki kelahiran Kanjeng Nabi. Kayak mau sampai antara mulut dah. Apa longi masjid atau pun tukang bedaki mulutan nyambi nyor. Ulah mulai pas nyambi apel. Kan lumayan nyor porop apel. Yang penting niat ngaku ngaki kelahiran Kanjeng. Pon. Nomor 2, asokor lebih sampai dari umat Kanjeng Nabi. Apa sebab? Masya Allah. Dan kulit sarang ajunan sudah tak bekal napa nyaman nah tak bekal edinah di Kanjeng Nabi. Apa sebab Kanjeng Nabi toman mator boleh nyokon ada Gusti keajunan Gusti apa Muhammad minta apa ban so kuni tarik bi Allah nih kayak Nabi Muhammad punten boleh minta setong abdin tak masuk surga sebelum umat abdin saja masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaman tak nyaman? Kayak montro asaran Kanjeng Nabi sampai diodiaki sunan Kanjeng Nabi.
Sapan orang sedih ngodi aki sunan kanjeng Nabi, berarti kenikah ongko cinta dengan kanjeng Nabi. Mun sapan orang saya cinta kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, insyaallah afsarang Gusti kanjeng Nabi masuk surga. Alhamdulillah. Dharma jaran. Nah, ya reng laki keding aki. Hei, reng laki. Keding aki. Dia aki sunan kanjeng Nabi. Nama? Orang laki kudu mencintai dan menyayangi istrinya. Betul? Betul. Soalnya mangken ni banyak ring laki tak pati genah. Banyak laki-laki jadi pahlawan kepada wanita yang lain, tapi jadi penjahat pada istrinya. Banyak. Siapa? Share. Datang orang. Bad. Jadi teman baik kepada wanita lain, jadi musuh pada istrinya. Betul? Bada? Tapi dong kadang ya Allah, lala tak bener tak pelak ke bini, no bini mololok. Bada? Kak, engkau tak ngelarang ida bini boleh, kak tak ngelarang. Yang mun sampean tak mampu, cakal pokal. Caka treka kakan dua mun putong tong lem Roma. Caka treka bini dua mun ning setong tak bahagia. Keng gendenan selake mari sete kakek lah. Orang bini nih kaki. Sebora. Montro orang laki pernah Roma. Setu. Cek mi ceremi, cek pe cerempe, cek cot nyocot. Soalnya kadang orang bini ini kadung tak tepak di pangkat petok ceremi cerempe cerewet kecapak ngecepek ngecopok nyocot. Seorang laki datang anak, oh ya payah, romo pah nyincing aki samper, mak kudu datang. Kan sampean tahu nih beden apa nengi lorong, cek bana bocor tak, cek bensinnya tak ada tak, cek mogok busin mate tak, cek romo deh iya. Cereng dong reng bini laki kun datang alis nggak sama dengan, lah campur kapi tadi dua deh, beda. Kadang reng bini terlalu egois, maunya sendiri. Mau reng laki berubah, kadang pas sampean rumah saya jadi korban. Nah, pratenin. Orang bini mulai jago di dapur dan jago di kasur, insya reng laki tak akal pokal aja. Kadang reng laki, ya Allah. Mari aja mau lek malam kaper malam Jumat, nongko maya laku being. Loh, tak langkong, reng laki mulai pekenyang Roma. Petaberin nasi lorong, tak kira ndak lah kok meringakan kenyang lain. Cereng laki ya Allah, cetek pakanin kanan. Pak tak melih nasi berungi, salan siapa? Pekenyang kade Roma. Mun tak minta mun bisa nyentong aki. Orang bini mun sampai minta kade ke reng laki, ya Allah, kejar pada bi umroh bi haji. Ura gerani kebunya ibu lain ngani, kepon malam minta kade pula. Mas, apa le? Mas, Mekah Madinah. Bocong kok ring laki, berangkat. Gol dulu Mekah Madinah boleh, ya berangkat. Salatu wassalamu alaik. Mas, sabu mas. Alhamdulillah ngalaki sabun bianduk. Oleh ki aja mak sabu le. Mas, misan kita mandi, ayo Mekah Madinah boleh. Gula ngocak bini gula, seorang sebenarnya pros ni lang colpak. Dia ribet cebik punya yotak Joko tu. Jalan pros ni lang tapat kuat, berangkat depan tengah jalan mati. Mangkan kak kakek jadus nodusin yang laki kak. Jamu kak, mulai laku, mulai telur banyak. Guring jabali, bismillah selekor, saang selekor. Kakan pabi. Mau sampai mari aja mau telur banyak gulaku lem enggak leher banyak kak ngok entah nemu telur banyak nyari jam kateh orang mau sini gini nembung melolor tak nemu kiai telur darah ontal bi te poten kok jual selake ding ya ontal bi te poten ontal bi lekolen mau ontal bi lekolen langsung kersok napa kersok nih kiai ya kersok tak masuk
Mohon kulaku nginom telur darah, sore nginom telur darah, petok-petok, insyaallah tengah malam apa ger nih? La sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Jangan norok ajuran Bib. Gua ada api dah tuh umur komando karo. Mohon pertama, gila apa? Niat ngaji. Dua dan gula ajunan, ayo pesenang asok korda ka Gusti Allah. Pergunakan waktumu untuk melaksanakan kebaikan dan kebaikan. Iki. Nomor telo, ayo boleh bisa sampean bebanyak maca selawat. Apa boleh tepat dengan bulan Rabiul Awal gitu. Niat napa? Niat amul jaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sapan orang sekil amul jaki kelahiran Gusti Kanjeng Nabi boleh bisa sampean keluar dari dunia insyaallah nyambi iman. Amin Allahumma amin. Nomor 2, nomor 4 tergulis serang ajunan montro asara nga Gusti Kanjeng Nabi. Ayo diodiaki sunnah pun Gusti Kanjeng Nabi. Minimal idil Roma antara laki ben bini. Engki on se terakhir dari tergulis. Kaya ngain yo. Nalekan Gusti Kanjeng Nabi itu bunya bener. Saya keingatin Bani Sayyidati Fatimah, Bani Sayyidati Aisyah, Bani Sayyidati lain lah. Sayyidati Khadijah, Sayyidati Zainab, Bani Sayyidati Fatimah, Bani Sayyidina Hasan wal Husain, Bani Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nalika ditebu dari pol-pol soko, ummati, di tang umat. Umat. Ini kau beda cerita. Ini. Gusti Kanjeng Nabi kata lestari napon pahnan keliling swarga. Masya Allah, umat masuk swarga kabeh. Pah bodo orang isi nyari. Anu Kanjeng Nabi. Ini kan disana apa Gus? Oh berjo. Pah tanya ke ahli swarga. Reng berjo dah mah. Mata deh. Pah bisa ahli swarga ngocak. Beri kun masuk ke neraka. Sare endi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pahyangkes kapi. Ternyata salah jalan. Isro minggu do lah, minggu do timur ya. Keng tak tercampur je. Bemak berde dina ben, penunjuk aran de timur gelak Kanjeng. Dena. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Saya pikir benih keluarga tapi umati. Keng wasiat da Gusti Kanjeng Nabi dari taat kan bujil. As-sholah. Mun gue lebih sampai ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak langkong ngereng jaga sholat 5 waktu. Soalnya nang akhir zaman kita banyak orang yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Banyak orang cinta dunia tapi lupa ke akhirat. Cakang mun suruh alako. Keng ating lagi sholat 5 waktu. Boleh tak beda? Hei, udah kelak motor ke ajunan. Yang tunya kita berlaki tegal sabar, tamanin sampai sampean kapi. Yang tak langkong, sampean mari panen, tak langkong. Bisa ngalak ke paninanku dulu sampean nikah. Mondi nomor pindah. Ibarataki orang nabung, kembang, kan 1.000, 2.000, 3.000 sampai 1 miliar. Sampean benar ngelakuin kebagusan celengan kakui akhirat. King sampean tak bisa ngalak kebagusan nikah, mon tadi nomor pindah. Yang itu nyengki sampean nabung ke bank, di pesai 2 miliar. Mon tahun ini nomor rekening atau nomor pindah, tahun ini nomor paspor, tak kira bisa ngalak. Sedapa nomor paspor dah? 4, 2. 4 sholat duhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, 2 sholat subuh. Lepas kita belajar bisa ngalah amal ibadah dan belajar pakai nang yaumul kiamah, menandi pin nomor 3. Yang makin banyak orang tak pakai baju, Gus. Ya Allah. Bodoh yang laki Jumatan kak, sebuaran motor ya. Mulai songkin mulai keratok bodoh ya. Sebuaran. Makin akhir zaman, ya Allah, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Satam yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Banyak orang yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Banyak orang yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Allah sallallahu Muhammad. Enggak boleh bisa main mati kapi, Bu. Saya tanya ki salat, mun salat tak ada. Lain tak ada. Ada apa? As-salatu ra'sul ibadah. Salat kan itu pokok ibadah, cetak ibadah. Orang bini dari beben cetak dari R ke bebe pemapanin bodin ukuran deden 40 belu wajib jadi tengan nah cekeng bongkong nggak kaleng mau nak jalan atikir surga neraka betes cakalan keng mundok cetak siapa bini kuntilanak orang laki gagah nggak gue silur lancong rajin nih wagah badannya pispek
Pokoknya merkel, tanang merkel, betes merkel. Kayak ndak cetek kah? Bahwa pendekar dari gua hantu jadinya. Siapa salah ke? Betul? Dagunan, aku udah tadi cetak bisa sampean. Engki, makan jaga solat 5 waktu nah dari selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Laku re syarat, kayak monta laku melarat. Kayak sampean cakang laku cak sampai tinggal lagi solat, re selamat dunia akhirat. Pesan nak kanjeng Nabi dari taat kan bucil dari bucil kan kanto. Alaikum bisolah wa ma malakat imanukum. Gue lebih sampean montol di nak foto bajeng sampean bajeng yuk. Jadi yang kata guru nyuruh menolo, cong bajeng, bentak bajeng. Bida-bida anan ngocak. Bapak mau tak bajeng, satu guru masa apa hewa? Ya bener alasan gitu. Keng bida-bida pahanan orang aja gigi, bapak bajeng nggak bi mana? Terakhir, perajain tulisan sampean pesan kanjeng Nabi, istighfir malam juga kir. Minta sepora sampean sudah aja sebelum gue sampean ini kan berdepak kekerungan. Engki, ajilu bisolati qoblal faut, wa ajilu bitaubati qoblal maut. Karena kapi bakal mak, reng soki, mateh reng tak endi, segenteng, sapi dato, kurang ajar. Kia akhirnya saya tidak iya. Cok tahu itu mati kok tak datang kok. Pas mak, bengkak sekali rasanya. Nah. Gue lebih sambian tak langkau. Ka ulama, umum mah, khusus ke guru, jika langkah. Tak bakal oleh ke ilmu kerja pengaku ngaji guru nah, ben ahli guru nah. La tanalul ilma illa bita'adimil ustadi ahli. Tak bakal oleh ke ilmu kerja pengaku ngaji guru nah, ben ahli guru nah. Mon kiai reset tidak ya. Nanti bang mate bang karena sekali san mesa. Wajib. Ulang. Mate boleh turun kemarin. Sopir mate, kernet mate, tukang becak, tukang ojek, saat ceramah. Tepak kering apa? Duka le mate boleh. Ulang. Orang Amerika, mate orang Filipina, mate orang Jepang, mate orang Hong Kong, orang Australia, Bunawas. Saya lebih sampai ngucap mati kia. Pentong betong ket kok. Gus ilul nana Gus. Jak. Ulang. Tidak apa pulang boleh ulang. Abu Nawas. Ngasip sampai bakal leh. Beci aku. Jaga sholat lagi. Hereng sampean banyak istighfar, banyak baca selawat, banyak baca bismillah. Insyaallah pagi jadi amal-amalan dalam kubur sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Cok teplecok omong. Cok ring materi tergantung kebiasaan. Tak langkong. Sahabat Bilal saya tepan adan. Engki sampean istiqomah salat 5 waktu pula tepan apa jeung sedeh. Alhamdulillah. Tak langkong Raja Fir'aun gak rono kebiasaan nah. Ngiding kabar cek pun berde lahir nak kena laki nyaman bekal Raja Fir'aun. Pati ini nyaman Nabi Musa. Mulai kita lahir le sehari bi Raja Fir'aun. Maka Raja Fir'aun maten tepat nabang Nabi Musa, apa on? Coba berusaha. Raga ramet makala Raja Fir'aun tukang sihir bakal kapi. Wah Raja Fir'aun moso. Tabung bi Raja Fir'aun paten nah. Nabi Musa tak oleh wahyu surah Al-Aban nang buru Nabi Musa. Lari buru. Numpak jaran. Musa, apa on? Dan tesa, nje. Siapa samunya yu? Hah? Siapa ngucak jaran lo? Ya kita lah colon kiain jaran ya. Tepak kene ngapong golina. Musa, apa on? Dan tesa, nje. Prajurit siap kejar Musa. Oke on. Jaran jangan banyak.
operator bejet tang mik kiai. Torot kok eren jeren. Mau nyin apa yuk? Siapa ku camu nyin kiai deh? Ini mau nyin jeren. Oh, tak gendaungku deh. Kita ada pak ketase, jeren ngepel kak nginum gak ada. Nginom sa, iyon. Aing apa sa? Aing poteon. Ada kopi sa, teh berion. Minta sa, toduson. Abi sa, cerceron. Der merasa ada sa, iyon tanya dia. Aing mote di bawah pejabat, aing mote pahpai manis nggak kopi ada. Coba kopa on. Berbaik kon. Tapi beri kopi sekali aja ada. Kok kalau beri aing potato setongnya on. Lain beda esah, beda lain ya ada. Ya ada jajan ada apa. Tina saja aja nasib, iyalah. Tina rete dung man. Muntahnya kayaknya jeren ban iki. Lanjut on, payah lah sah. Mayu sah, njak lah on. Cak foto ada perot kok ki. Lah. Dan moga jadi husnul khatimah. On tongon oreng mun mate nyambi kalimat tauhid la ilaha il mangkola la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Ara apa mata kakui fil mutore ya dakhulul jannah. Sapan orang yang nyambi la ilaha illallah pasti pun oleh pangapore pun Allah mangkan mengakui dakhala wis mlebu lenyon no dakhalal jannah ing swarga. Iki mantan mau kesadaran ahli swarga. Amin Allahumma. Mantan mau nyambi kalimat tauhid la ilaha al malikul hakul Muhammadur Shadiqul. Baca dua kalimat syahadat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sekak dintoh dari badan gula orang lebih nyon sepora intinah boleh sampean tetap iman petak ka Gusti Allah. Insyaallah boleh sampean sedaya selamat dunia akhirat. Norok kiai, norok ulama insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Sekali tos bisa saya terakhir dan gula. Jikalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Mun sampean mau ngomong bi gula ki orang insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Mun urusan goncang gula tinggal hubungi beliau yang mulia yang selalu dekat di hati. Gus Ilul. Nggih. Urusan sanguh saya tak peduli, yang penting sampean ngerti karena berasnya nyor telur oke kapi. Akhiran wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.